Ngibingelele ke babukeli emakhaya ngibingelela ngempela ke uyena umuzo kaMthabela khona le emntubatuba enkomo kayixoxa inkomo zinye uphorish pheshenyala zophuma isigodi ngaphansi kwentaba uMaqhutshana. Abaningi bangazi uswito obhaliwe isamba semali esinedalo lensiza ngokushimini zami solution zithunisana ilanga liphumele hayi ngeke angifuni ukuthi ngisheshe ngiyiqede bathi inkosi ayiqede. Namhlanje sithe masiphuma sihamba sayolanda enye insizwa engijwayele ukuyilandela kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana ku-Facebook na TikTok bathi uSbongiseni. uSbongiseni mfethu siyakwamukela mfethu ku podcast with the Moses. Yeah, uyaphila kodwa mfethu? Hayi ngiyafila futhi ngiyafila bese ngiyajabula khona la ku podcast yakho bafowethu. Yeah mfethu. Jabula thina kakhulu mfethu ukuthi sithema sikumema sithi sicela uzivakashele wangaba nempakamo wazihlisa wazwafika kuthina. Hayi inkinga bafowethu ngihlezi nje ngingena inkinga for izinto ezintsha ezenziwa abantu abasha. So ngaso sonke isikhathi mekhona into umuntu omusha phakathi ecreate into yakhe entsha akufanele nesimcindezele. So ngaso sonke isikhathi fanele support la singakwazi ukusupporta khona phesha la. Siyabonga mfethu uma khona la. Ngiyabona mangithi ngiyabuka khona la mina waseThekwini khehla lami ngizalelwe nje eThekwini waseNanda mina ngizalelwe eNanda Matikwe ukuhlala endaweni yini ngizalelwe eMatikwe mina khehla lami iNanda ethi Matikwe vele so ngizalelwe eMatikwe mina ngizalelwa mhlambe eShowe mhlambe somewhere ngale noma mhlambe eSouth Coast whatever ngiseThekwini nje shotha awufani nathi thina singaba mina nje ngikume ngami mina ngwasemntuba but ngokuzoxosha ikade eziko asuke entubatuba ngenza ngazofika la kwelika banana angithi thiwe kwelika banana wathi kwelika banana kodwa ubanana uyabiza ubanana uyasinidlulelwa yithina le mntuba thina ubanana zothenga ngolaba ngazikwazi sikahlahle wayinqwaba angazi why bese la banana ngaze ngiyuze nambele ukuthi why bese la banana la but ke ngizalwa kulona ke le banana ke mina la ngikhulele khona ngasuka khona ngazohlala kwaMashu. Now mfethu asivele siphuthume singene nje odabeni sure awukwazise ababukeli ukuthi uma sisuke sikhuluma ngoSbongiseni sikhuluma ngobani. Unzima ke lo mbuzo kahle khehla lami unzima because manje ziningi izinto affecta mina ngingedwa nje ukuthi ngiyichaze mina ukuthi okay kodwa abantu mengikhuluma nje abantu bebesho mina basuke besho ngizokhuluma ngecontext ukuthi okay ngumculi mina ngiyacula ngenza umculo so any concept yami but mina ngubaba ngingane ngumshana ngizosini nguMandla at the same time so but ngale context namhlanje ngicela sikhuluma ngoSbongiseni omnculi yabona nje sifisa ukuthi sikwazi Sibongiseni ubaba umshana uyikho konke ngoba la sifuna ukuzokwazi ngawe ukuthi makusuka kukhulunywa ngoSbongiseni sekukhulunywa ngoba sokukhulunywa ngoba mina uSbongiseni bese ngahlongwe isibongo ngizalwa eNanda eMatikwe ngikhulele khona ngizalelwe khona ngakhula mhlambe ngicathi ngithe ngino 6ish samuva ngenxa yenkinga ke bevelele nabazali bekufanele nalo ekhomba omunye ngalo so akubalekile kodwa lokho so iyona ke into edole ukuthi sigcine sisuke sengizokhulela manje kephi eNewlands mina washalana lapha eNewlands kakhulu eNewlands ngiqala iprimary yami khona eNewlands mina ngaqeda ne grade 7 ngise-Newlands West mengisuka eNewlands West futhi nakhona ezinye zeyikhukhula futhi sisiphonsa kaMashu kahle hlala kaMashu entuzuma kaMancinza la zimphonsa khona from kaMancinza ngifunda eJ Indlovu bangazi kabane eJ Indlovu ngifunda nje eJ Indlovu senza umculo from grade I think ngiqala ucula bengeka grade besika grade ba ngumjito wasekhaya siqalisa ucula kahle bese ka grade 9 ngiqala ucula mina ngifunda grade 9 eJ Indlovu suke lapho sihlala lapho manje ngikaMashu sengaMashu kagogo la kagogo khona basila sengibase khona njengamanje ngasho njalo la engifuna ukwazi khona ukuthi ngalesi sikhathi ke usuqala usungena la endemeni
yezomculo. Ngiyakhumbula ukuthi siye sakubona ama-idols iy'khathi ey'ningi noma iminyaka ilandelana, kodwa siyeza lapho. Kodwa ngisafuna ukuthi siqale la ekuthenini ukuthi ngalesi sikhathi usungena la emculweni uqale kanjani, ungene kanjani until uze uyofika lapha ama-idols? Uqala mina ucula mfethu, mina ngiyena umculi nje. Abantu abaningi abangazi bangazi ngophaka. Nami ngumdlali webhola. Ucacisa impela nami ngiqale ukwazi ngophaka. Leli likaSbongiseni iqhamuka on in life. Hayi, ngisana nakuthola lelo. Iqhamuka later on in life because mina into ebengenza bengidlala ibhola kukuthi umjida wasekhaya uyacula naye ke wenza into zakhe naye zocula. Naye wenza ucula kakhulu gospel. Unanglo ubani Nkosi. Ya wenza ucula naye kakhulu. So mina ngicule, yabo nje kwasicula nje uyacula ekhaya, icula. Mase sithi cela ungibheke ngile ngicula mhlambe lese ngiqambe iculo manje mhlambe ngithini sihleli lana senze podcast whatever mase sithi wena uzothi podcast on the side so mina ngikhule ngenza lokho ke eceleni ukuthi ngilandela yena kahle kahle mecula ekhaya mekhona iculo efuna ukulifunda elisha acele mina mfethu awungene la awungene kanje so nami ngicule ngenza lokho ke kuyena hayi isikhulu asibesihamba ngoba yena iqala kudala nami iqala mina ngidlala ibhola nje ngidlala ibhola ngaziwa futhi ukuthi ngidlala ibhola nje futhi phela mfethu then time sesifika eJE sese high school ke lapho ke a creative group yena lemjida lo creative group eJE siqale ke sicule ngaleso sikhathi siqale ila siqale khona sacula into yadala ukuthi ngize ngithande ukucula i-reaction yabantu towards mina mengicula ngaleso sikhathi mina bengana ukuthi ngiyakwazi bakhona lo ucula yayibona lo ngangithi nje it's just ukuthi ngiyenza nje ngakho ithi ibhola uyalandela nje just because so manje umjida sikakwazi ukuthi eJE efike eqale introduce lento umculo babe ngekho abantu abaningi abafuna ukungena so sasibheka sasiba u4 or 5 esiqalisa nje si4 or 5 so uthe mesiqalisa si4 or 5 bengangeni abantu so waswathi hayi ngena mfethu ubambise la uzama ukubambisa ialto kulaba because ngangigude kwialto anting in that alto nje kakhulu so bengifaka sa kwialto ke njalothi ngibambele alto enzela ukuthi mase kufika umuntu oculayo akuzokwazi ukuyibamba ialto akwazi ukuyibamba mase ngiyayeka because mina busy nebhola yabo angifake lo mjida isicule langa lokuqala so perform eJE nje sime stage yazi ngacula kanye ekhehla lami kwavele angathi bachazeka bonke abantu bakhomba ukuyithokozela abantu into owusukuyenza ngaleso sikhathi kakhulu ke salam kakhulu ngathi mengithi abona ilanga tisakhona ukuthazeni kahle nayi into efanele ngiyenze base liyasala ibona mfethu ngabe ngamuva kancane ngoba nami bangithi ngiyakubheka nje welikamoya akubona ebholeni kodwa ke phela asazi sithi izulu ayihlaphi ngakimisa mina ngidlalile mfethu ebholeni ngidlalile but ngathi ngithemba ngibona reaction ibantu ngabona say no man ikhono lami le ikhona into elasho ukuthi because ngacula mfethu besikwabe lokugcwala istage la ngihleli sasimkhona because iJE inenye indawo engathuma phezulu nje kanje esenta la kwenziwa khona assembly kwasuka abantu khona lapha ezansi bazongiqula ngiqala angabasho nalo angakocula ukusho ukucula shana ngisaqala inosi lokuqala nje ukuthi yabo ngithi nje ingoma sayiqala phansi sekumiwe secula kodwa sayiqala phansi wathi waqala phansi because manje abantu sebegcwele stage sebeyahlehliswa hayi bahlehliswa abantu sayiqala phansi ngaqala phansi iculo because manje sekugcwele kakhulu la ngabona khona ukuthi okay shuthi there's something there for me with space sokucula yayibona kuyinto ebengayinakile nanokuthi khona kodwa kusho ukuthi khona ngoba nami mase ngilandelisisa kahle ngokulandela kwayo ngubaba becula start amiyake but it doesn't matter so kodwa ngase ukuthi kahle lento yokucula into oyincele ekhaya ukuthi baba ngeke ngisho ukuthi ngiyincele ngoba ngizothi ngiyincele ekhaya phela uma ukuthi uthi nobaba into yasekhaya umama yena simthola benjani uma beyifanela nami nje kanje uma uyacula ucula kakhulu but uyacula noma uyakwazi ukucula same thing uma uyakwazi siyabamba necula ekhaya akunanke ngasidingi umuntu maye
suka ke ngalesi sikhathi ngiyathola ukuthi uyiqale lento use JE Ndlovu yaqala ukuvelela laphi wahamba kwaze wafika phela ekutheni uyibona ukuthi no nawo ama competition ama idols ngiyakhumbula ukuthi ngiye ngakubona kuma idols kungesikho kanye ngiye ngakubona kuze kulandelana ngaphinda ngathi ngiyakulandelela lapha YouTube ngathola ukuthi engathi kunethikithi lapha elibizwa i golden man nje leli ticket i golden ticket so ngabona ukuthi no layout angikwazi ukuyithatha kancane mkhulu andi ucula ngalendlela ethandwa abantu yebo khehla lami ngizothini ukucula la ngibone khona because lento yama idols bengilokithi ngifuna ukuyenza singicula so sesingiphumile kumjida wasekhaya ke ngaso sikhathi sesicula ama group amanye nje kunamanye ama group abesiwangenela sicula igospel kakhulu bese sicula nje igospel ngicula igospel ngicula isikhathi eside khehla lami ama a cappella groups sicula a cappella manje sicula nje no lover kakhulu sicula ngilo ngiyifuna lento yama idols because ngangiyithanda from before nje angazi nini nje ngiyilandela koni out to utsapelo being trainer for your voice yabona because i voice yatrainer khehla lami so le out ngicela njalo utsapelo ngiyacela mfethu yabo ngicela ungifundise awakayi ma idols angakayi ngisacela utsapelo ngikhulume naye I think 4 years ngikhuluma notsapelo ngicela ukuthi akangitraine so ukuze ngizokwazi ukuya ngoba laphana kuma idols akuyona insana lapha abantu bakhona bayacula khehla lami angalimbe ayavuma utsapelo ethi hayi ke asizini lento le ngoba ama idols ayizoqala because ama idols aculwa auditionelwa ngoJanuary lento yangoJuly into yabo pre-recorded yabo into kahle ama idols ngoJanuary azazozalwa nini azadlala ngoJuly esesiwabona lapha lama siwabona nje lapha ngoJuly sesokuyinto osuke sethola igolden ticket usoyithola ngoJanuary abangambe inathi phela zazizo ukuthi bese sesijabula senaqeda kudala sengagibela walobhano lakho nokudla kwakhona ngakudla ngaze ngigibela ibhano bekunjalo uzizwe njalo ugibela ibhano kodwa nje labangaze besikya kodwa ke asikho lapho mfethu mfethu so angisize ukuthi apelo siriyeze iculo leli engizocula khona lento ebizokuthiwa ama pre-auditions kuma idols yeke so usuka la uye eThekwini sasise Langan Hotel so khona ke safisa shama auditions because uqale wenza ama audition for i-audition that's why yenziwa ngoJanuary uqala uye ku-audition before uye kuma-audition ama-idols ngiyabona so ufike uqala u-audition before ushaya audition if uphasa khona kuma-audition la uqala kunama-audition amathathu akuphasisela kwi-audition le uyibona kwi-TV yacabanga umsebenzi nganani fika u-audition khona kathathu la audition khona elangeni audition uphinde audition yakuvuma amajaji so engekho somizi ngaso sikhathi so kukhona amajaji nje random people laba bamajaji nje ama vocal coach akhona so afike record and real nicule then bekhetheke then ukwazi ukuthi ke bekwenzela ithikithi eliye eGoli la uyo representa khona lendawo yabona ithikithi awukhiphi imali yakho ngokuba kanjalo babukela bazi hayi ukhiphi ishisente ishindawo kuhlala lapha udla kamnandi lapha yonke into sokuhlalela soyihlelekile khehla lami soyihlelekile yonke into siyihlelekile ukuthi into zakhona kuyashesha nje futhi ne-pressure into yakhona so kwaze kwafika kwaphasa onke lama audition kwaze kwafika la change hambe eGoli ususethelwe yonke into kwase kwenzakalani lapha ngoba baningi mhlamba ababukeli babukela njengamanje abazi kwase kwenzakalani lapha kuma audition kwahamba kanjani ma idols okay ngifike ngashaya ku audition yami yokuqala ngafika ke neyamalo ukuze ngayishaya ngacula ngayithola golden ticket nganyuka ngaya kwi-theatre week sifika kwi-theatre week same thing nakhona akho ngifike kwi-theatre week ngifike ngicule mase ngiyaphuma kwi-theatre week into edathi ngiphume kwi-theatre ngivaleka amadlebe kahle valeka amadlebe ngivaleka iphimbo first time season 17 la ngiphuma khona valeka amadlebe ngivaleka iphimbo ngigaculeki
so mengifaka ngithi ngiyacula bese hayi ngifaile futhi ku data week. Second year same thing futhi. Same thing happens. Ngiyapasa auditions, ngiyafika kulokhuzana thola golden ticket. Ngithola golden ticket data week ngibale kamadlebe just ngale liphini. Yabona. Into edala ukuthi ke kube njalo. Kahle ngokuba phela nathi masusumuntu uqala manje ubona ukuthi the problem la. Ngeke into eyodwa iphinda ngento eyodwa. Yabona lokhu because akona ukuthi mina ngikhishwe ukuthi ucula mangakwazi noma ngenzeke. Ingoba sabantu abamnyama hlushwa izinto zabantu abamnyama futhi. Ngeke sakubalekela ukuthi ezinye zazi izinto esibhekana nazo. Izinto ezisuke ikhandwe abantu abamnyama. Awukhombise babukeli. Ake nginikhombise i-golden ticket ongineze i-golden ticket so bazoyibona asikhuluma wona amampumu. Akusumlando kamufi bazoyibonela ababukeli le-golden ticket esikhuluma ngayo. Nansi. Nansi. Mhlawumbe ngazi ukuthi mhlawumbe uyakhuluma nje mhlawumbe intendo. Buya kuma-idols ke lensizwa babukeli njengoba nilalele nani nizwela ezichazela. So mhlawumbe singalindela ukuthi ku-2023 singaphinda sikubone uyongenelwa ngayo. Lutho kahla lami into esengibhizi ngayo manje i-album yami ozobe ngiyenza engiyenzayo njengamanje busy. I think izobe right mhlawumbe ukuthi angifuna ukusho i-date specific date ukuthi okay man kodwa this year mhlawumbe around la September October November December yabo engizobe ngiyenza more of a house and soulful music because mina ngiyena umuntu we-house kakhulu but ngithanda soulful jazz yabo. Nginakhulumela ukwabuka amavidiyo amaningi. Senze ngomunye wabalandeli ngilandelayo lapha page lapho. Bangilandela abantu lapho uSbongiseni _RSA futhi nje uSbongiseni mase ufaka _ ngiza abantu abaningi bahluleka lo _ nami ngomunye. Okay wangishula kodwa ke sengiyakwazi. Mase sekufaka ngathi uzoyifaka la ngezansi ufake nje la ngezansi kwivideo uzofaka nje uzobafakela abantu zabe bese ukuthi ifaka kanjani edit uSbongiseni uzoyibonela babukeli. So la engikhona futhi isekuthenini abantu abakulandelayo bangalindela ini when it come to beqhubeka besakulandela yini nanokuthi yini enye obhizi ngayo without umculo njengamanje ngibhizi nami neyami podcast ngibhizi ngayo ngibhizi ngeyami podcast as well so abantu bengayilandela nje bizokuthiwa umkhukhu idlala podcast stila kakhulu nezinto zabantu abadala ngithanda ukukhuluma kakhulu ngezinto abantu ngoba izinto ezingi-affecta kakhulu nje bade ngisho ukuthi why ngigcine sengivaleka iphimbo nento zami kwezime izithi zakuhlangana iphinde zime so bese sesiyilungisa ke leyo nto uyayibona leyo nto baningi abantu abafana nami aba-affectekayo ngezinto zabantu abadala because izinto zabantu abadala ziyahlupha so ngase ngathi nami ayithini just ukuthi ngifake awareness kubantu ukuthi izinto zabantu abadala ikhona because ngiyazi abantu abaningi babhizi kakhulu njengamanje ngoJesu and uyinkosi futhi umsindise ebantwini kodwa at the same time kunabantu abangakwazi ukumuva ngeimpilo zabo ngenxa ukuthi izinto zabantu abadala zibabambile abanye abazi ukuthi basuke beyiphi so hence why mina ngenze yami ukuthi okay ngihambe ngibuza abantu abathi bona banolwazi bayakwazi futhi ukusiza ngalezo zinto kwesinye isikhathi i-research yenziwa yimina nje direct ukuthi ngifundise about leyo nto so abantu bengahamba nje be-check out umkhukhu idlala podcast bizokuthiwa umkhukhu idlala podcast ngathi nawe sokuhosta nje maduze just ukuthi explain nje kubantu ngempilo yakhe ijeni yakho nje nawe as a person yabona ke leyo nto okhuluma ngayo into elula nje ukulala ungagezile habe mujwayele kodwa mujwayele hayi mungajwayele so ke shuthi abantu kunabalaleli noma kunababukeli nje manje babukelayo abathi
bayafuna ukuyobuka amavidiyo akho akaze beyibona abantu ababuka nje manje abathi akaze beze bekubone kuma idols ngiyazi ukuthi abanye babe bakubona bakulandela kanjani ukuyobona onke lamavidiyo akho ukhuluma ngawo ukuyokubona nalapha ama idols abangukuthi mangaphosisi ama idols owangenelile kulapha ku season 17 season 18 yeah season 17 season 18 ungaya ku page lama idols makuthi mhlambe uyafuna uzo scrolla down uye ku season 18 season 17 lapho makuthi uyafuna ku page lama idols nje direct ungaya khona uyobheka us idols say ushona scroll down uzofika but that's a story for another day a story lesishow njengamanje ungaya nje ku page lami ke direct mina ngoba khona futhi ama video khona again yonke into yami uSbongiseni _RSA ngathi uzoyifaka nje lapha ngezansi yonke into abathandeni nami nje uSbongiseni _RSA ukhona ku inamba yakho bakuthola kanjani ngoba mhlawumbe kunabantu ababukela njengamanje athi umuntu ngene studio noma usucovered omunye uzothi ngiyafisa ukuqasha umshini wami uzoperforma mhlawumbe wenza kanjani so that khetha la mina ngisebenzisa inamba mfethu inamba ngisebenzisa ungangi-emaila nje ethi uzothi pakamensa@gmail.com uthi pakamensa@gmail.com uzobe usuqedile lapho ngizofica i-email yakho ungichazele sonke isitori sakho sidingayo nginankinga okay kunabantu njengamanje ababukelayo abasemakhaya abasha yazi one day nami ngiyafisa ukuya kuma idols okanye nami ngiyafisa ukuba umculi sure ungathini kubona namhlanje le ama idols ungasale suyikhansela yebo because ngicathi lisiye ifanele ilokho season fanele iyagcina so ungasale suyikhansela yeah so mhlawumbe ungathini kumuntu othi ngiyacula useprimary mhlambe okanye useqedile kodwa nje ungasecha uyabukela uthi nami ngiyafisa ukucula mhlawumbe ungama-advise uthini amazwi akho ama-advice engamnikayo nokuthi qhubeka yeah ngathi nje qhubeka ulokhu uzame njalo i-social media ibe umngane nawe most important ingane zethu uthatha umuntu emncane abuza umalume ukuthi umalume usebenza kanjani uInstagram usebenza kanjani uTwitter usebenza kanjani uTikTok i-social media ibe umngane nawe umncane nje social media has to be your friend awukwazi ukuthi ungabuza umalume ukuthi i-social media isebenza kanjani nanokuthi qhubeka kulokhu uzame njalo nanokuthi uyeke kuma-rehearsal ufunde ngomusic utholakala yonke indawo manje asekho lesikhathi sakudala la khona kusendwa khona ngencwadi ungangena nje ku-YouTube njengamanje uthi how to sing akudingi nanokuthi kuze kube khona mhlambe angazi ubani ungena nje ku-YouTube uthi how to sing yonke into yakho uzoyifica khona okay Sibongiseni Phakamen la engikhona ke njengamanje ngisekuthenini imuphi umculi othi one day ngiyafisa ukuthi ngisebenzisane ngifisa ukusebenzisana nje na ubhuti unathi mankayi lo mntawa unangivula ngiyabona yabo mekuyena noma usisi ulokhuzana uKelly Khumalo ngiyakuzwa ukuthi ufisa ukusebenza nentokazi enhle kakhulu uKelly Khumalo yeah nonathi mankayi yeah so ukhona nomculo ngathi uthema ukhula noma ungena lento umculo wathi bengibukela kuba noma okanye usibona mina ngithanda but bengazi ukuthi nami ngalesi sikhathi ungakazi ukuthi nawe uzohamba ugcina usucula ebengibukela kuyena yeah noma nomjide kuthi andile mbili nomjide kuthi andile mbili mhlambe yabaza amanqobo ayabazi yeah nomjide kuthi andile mbili bethu becula lapha iculo nje mfethu yeah wena mjide apha sengicathi sikhule nje sibuyela kuyena abantu abaningi abazi ucula asicule nabo sehla senyuka wonke umuntu nje andile mbili mfethu andile mbili in 3 years cha uyibona kuphi to be quite honest ngokumculo yeah sengiyawenza because ngiyawuthanda and uyinto yami yabo esengihlale nasikhathi for more than 13 years manje 10 years senze ucula sambe sehlane nyuka sicula yonke indawo ngiyabona isikhathi eside besikade aqala 2009 or something 2009 yeah I think 2009 ngicula yeah dala so
yeah kuyona into akusayona asakho leyo interest sengaze ngithi in 5 years to come yabo lento isekho lo interest mina isekho sengiyawenza umculo just because ngiyawuthanda yeah yazi usakhuluma ngalento ngiyayithanda lento oyishoyo ukuthi uyawenza umculo because uyawuthanda because bengizobuza ukuthi noma ngibuza ukuthi ungathini kunabantu abathi mina umculo nguthandela ukuthi unemali eningi nami ngifuna ukuba nemali eningi ungathini kulabo bantu because kunabantu abenza into ngoba nakho umuntu angayithanda yazi ngisale sengisho la ngibhekise kakhulu kubabukeli kunabantu othola ukuthi enze umuntu umsebenzi not because uyawuthanda but uwenziswa ukuthi ubone imali eningi noma ubona uholela kakhulu ungathi kuyingozi kangakanani ukwenza umsebenzi hayi ngoba uthanda kodwa uwenziswa ukuthi ubone imali because mina ngiadvise abantu abaningi ngithi ungenza umsebenzi ngoba nakho uthanda kodwa ungenza umsebenzi ngoba nakho ubona imali eningi kodwa awenza umsebenzi ngenxa ukuthi uyawuthanda ungathi umculo uzokukhathaza because uzobona ukuthi awunayo imali most cases umubuka abantu ababaculi uzokwenzela nje khona uzoyibona lento uzoyibona nje ekho umuntu ongayiboni lento umculo awunayo imali abantu bazenzela amakhophi lana u10 bayakhopha nomculo wabantu umculo abawudayisa but into edayisayo abantu abaningi banama brands obani sebedayisa njengotira nje usedayisa utshwala on the side that's not really ukuthi wenza imali ngokucula just ukuthi ucula nje kumfakela ifame akwazi ukuphusha into zakhe but umculo not necessary so uma ngathiwa wena uthi wenza umculo ngokuthi mhlambe ufuna ukuphumelela then ube nemali ume phezulu then uzohamba ubone ukuthi yathi ngahle lempahla enayo inyuko izokukhathaza kuse-early izoqeda amandla sale because ayinayo vele imali ayikho vele nje kodwa uyenza ngoba uyithanda kuyeke ngoba kuyiphathi impilo yakho awuyenzi ngoba mina ngiculi ngoba ulandela imali yeah ngicula mina ngivuka kuseni ngicula ekhaya lami noma ngiyaphi ngiyacula noma ngenzani ngicula yayibona lonto noma ngenzani ngiyacula so angiculi just because mhlambe ngifuna ukuba famous noma mhlambe ngifuna ukwenzani kuyiphathi yempilo yami kuyimina nje yayibona lonto ngiyayithokozela sengisho kwesibili yazi ukuthi sinamathuna esinawo noma kuneyintandane ezikhona because kunabantu abenza umsebenzi hayi ngoba ewuthanda kodwa umuntu enza umsebenzi ngoba nakhe landelela imali kunabantu othola ukuthi bengahlosile azoyikhuluma la kodwa ngizwa sekuthi angiyikhuluma kunabantu othola ukuthi mfethu uthe angihambe ngiyokwenza 14 ngoba ukwakhotha 14 udriver ama truck ikholela kakhulu and lapho umuntu usiyalala etruckini ashayise abanye abantu noma enza ingozi sinabantu so kunabantu othola ukuthi benza nursing is not because bayithanda kodwa ngenxa ukuthi babuke ukuthi kunemali kwa nursing and lapho umuntu usecofa ifoni lapha acofa ifoni ulibele social media ngesikhathi sokuphatha kufanele ngabe uyasebenza and lapha nasi isiguli siyagula lapha athatha uhlaba ngomjovo wrong enhloso ukuthi kufanele sithule yena kuze azoqhubeka ne-social media bengifisa ukuthi kuyintsha namhlanje ukuze ukhethe career yakho awukukhethe into oyithandayo awukukhethe into oyithandayo esuka ngaphakathi kwena hayi ukuthi ulandelele imali mfethu futhi sesiyagoqa sinembuzo e3 nguhleleleyo nokukubuzayo sure umdlalo ayikho serious angithuba umzulu siqale lapha sasho njalo ngeke umuntu ongena kulezizulu yeah okay nginembuzo emithathu mfethu sure oqala uthi yini i-laptop ngesingisi no ngesizulu i-laptop ngesizulu okwesibili yini i-computer ngesizulu okugcina uthi kuphi ukudla ongakukha ngespoon ukudla ongakubeka even 10 years kungaboli kodwa ngokho nespoon hayi uyakudla nje ngakubeka 10 years kungaboli ikuphi seziyakhala ke babukeli
Ikuphi? ngizafuna ucabanga yabo nje lokho computer khohlwa yikona ngicabanga ngizama ukudla okungelayo angikuyazi bakhala ekhokhwini nje khohlwa ukuthi no umakhala ekhukhwini sekhohlwa sangisho ukuthi lokho abafoni computer yini nesizulu khohlwa iyona kodwa sengifuna ukudla even 20 years kungabholi ikuphi akukho ukudla bese ngoba 20 years futhi ngiyabona. Okay babukeli kungihlulile angazi noma ngikusho noma ngingakusho kodwa ke angikusho asenze nje la siye abantu kuma comments nisho nini ukuthi yini lokho ikuphi ukudla ake siye kuma comments ikuphi ukudla ongabeka 20 years even 30 years ungaboli yini laptop ngesizulu yini icomputer ngesizulu sure sesokuhlangana ma comment ku social media uyakhona ukuthi ungilandele lapha ku Facebook ngikhona podcast with Muzi kanti ke I channel yethu iyona ngempela uJabulu Jule TV kanti na TikTok ngikhona uJabulu Jule TV siyacela ukuthi babukeli hambani niyo subscribe ngiyacela utshela ababukeli ukuthi aba-subscribe ikakhulukazi abalandeli bakho ngicela nambe nisubscribe kwakwethu ngizobe nginifakele yonke ilink nayo yonke into ngizonifakela nje ku page lami ku Facebook ngizonifakela ilink ukuthi nikwazi nisilandele la ku podcast with Muzi correct sharp